Samo da vidim. Izvinjavam se ako je bilo glasno. Sada ću da nađem malo. A čujem negdje slime, ali ne mogu da ga nađem. Čekaj, kuća. Ipak neću da istražim, pošto nema ništa toliko, nego ću da pravim kao sobe za diamond, kako treba kopati. Sad će 4 dovoljno. Sad ću tamo i da vam pokažem. Evo od ugla. Evo vidite, i sad uzmete tako kopate i stavljate merdevine. Shift držite da ne bi upali u lavu, na primjer. Evo, može se upadnu u lavu, značaj mali. Tako već ne, tako. Znači evo ga gold. Još nemam tačno zbog čega. Opa. Ali super je za početak. Tako kopamo koji smo nivo 20. Znači treba da budemo 11 oko sebe. Znači možda tu, tako. Onda na tamo malo. Još jedno na gore, da ne udarate glavu, nekako kao mene da boli glava kada tu udaram glavu. Napravite jedno mjesto za baklju. Tako, tu dva. Tu dva. Mislim da treba nazad da idem. Zbog ovog. Vidiš malo irona. Jeste, imam osjećaj i treba gore da idem. Sada vidite. Još 2 na tamo. Idem tamo da napravim još malo pijuk. Ovo će malo potraje dok idem na gore. Opa, sad da vidim. Dobro, opa, gladan sam. Opa, gladan sam. Tako. 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 Dobro, kreću kasno. Tako. Ups. Ja pogledam još jedan česticu. Tako. Da im crafting table. Izgleda nema. Izgleda da će da mi fali sam. To sam, to. A da li je moguće? Jeste. Joj, razno mi glupi creeper drvo. Da
pokupim barem. To ću sve da sredim dok ste vi, dok posle ovog klipa. Znači... I ovdje ću da iskopam i dole ću ostavim vodu zbog lave. Vidite. Tako. Kad to budem tako. Još ono se zlomi pijuk. Evo ga, znači to je to. I sad ovako. Tako. Opa, još malo gold. Tu ću da stavim, da zagradim. I još tako tu. Možda sam trebao jedan sam, ali dobro. I on 1, 2, 3 i tu kopam.